Trubor nakaslem jong unongsan Hima. This time of the year, we're bringing you the Christmas Sugar's Outreach Program, a reminder of Christmas sugar is yes, to be distributed. Ka reach Shalong Ministry minta ka sngi ka khat pran tarik unai weng arajar arpulai kala rakhe kerpang ya ka sngi jong ki Khynnah ne ka Children's Day ha hall jong ki United Democratic Party kabadan ha Bonfire Road hagani ka sngi le don langru de ki Khynnah na ka lawai ba pernai Children's Home Boys ki Khynnah ka Open Day Shelter Maublay na ka RSM School for the Underprivileged ki Khynnah jong ka Children's for Homes and Center but giway nakaliang menteri katanat social welfare ka sarkar jilla uba pol lingdo haba kren ne ka sngi ulo ong ba ka long ka bas ngotenat ban yoi ba ka ne ka kinhon ka pet bat phai khmat kerpang shiki Khynnah ki bamdon yiki kime ki pa bat ki ba shim ye ka jingkit khle halade ban pet ye ka jingdon kam jongki shishu uba pol ola kinturu iki pat ba banyadan bentalang bat kini ki Khynnah daga bano senyang syakum kini ki yeng ki ba pet ye ka khia ka shon jongki hagani ka sngi la penshong shit shishu yakani ka jing rakhi lingba ki jing shat bat ki jing ruai jong kini ki Khynnah Pynlong salang kabaklan kedai Pynlong salang kabas suma yaki batulon Pynlong salang kabaklan kedai Pynlong salang kabas suma kabak kentuk kabak keduk kabak kenir syaki batulon nakwa apa kata kanang betek bagi semua berbau penong angin bah bila kita dapat petang apa yang kita berai Bangla Shinti yang dikatakan social welfare dan al-benai minta ke ministry kecuali dari kalau ai sanction yang ini disettle dan berdaya kena lid kita ai bamiki ini dibagi agar dengan mandi centers bila you temai ask pak hundred di center you temai di blame don bagi dalam berbetin ini mereka berkongsan dalam mengibat nilai laga jom ke Bynta di Baduk atau bagaimana ini bahwa ibu jiwai niai contribution jinak senyang dicuri mereka berkongsan tu kalau kita kenal banyak kita bodoh banyak yang sentuh kita doa di dunia ini yang menjulang kita doa kita nak senyum bahwa apa kita minta kita boleh dijuni kindon galawai gawa don jikamen kemudian kita